سلامونه ستړي مشئ. په دې ویډیو کې موږ په پښتو او جرمني ژبه 10 داسې جملې راټولې کړي چې په ورځني ژوند کې ډېرې کارول کیږي. راځئ چې پیل کړو. سلام. هالو هالو. سهار په خیر. ګوټن ماګن ګوټن ماګن. ستا نوم څه دی؟ وی هایز دو وی هایز دو. زما نوم مایک دی. Ich heiße Mike. Ich heiße Mike. څنګه یې؟ Wie geht es Ihnen? Wie geht es Ihnen? زه ښه یم. ته څنګه یې؟ Mir geht es gut. Und Ihnen? Mir geht es gut. Und Ihnen? ښه یم. مننه. Gut, danke. Gut, danke. څو کلن یې؟ Wie alt bist du? Wie alt bist du? زه 20 کلن یم. Ich bin 20 Jahre alt. Ich bin 20 Jahre alt. د کوم ځای یې؟ Woher kommst du? Woher kommst du? زه د افغانستان یم. Ich komme aus Afghanistan. Ich komme aus Afghanistan. دا څوک دی؟ Wer ist das? Wer ist das? دا ښاغلی فیصل دی. Das ist hier Faisal. Das ist hier Faisal. دا څه شی دی؟ Was ist das? Was ist das? دا یوه مڼه ده. Das ist ein Apfel. Das ist ein Apfel. په انګلیسي خبرې کولی شي؟ Kannst du Englisch sprechen? Kannst du Englisch sprechen? هو، کولی شم. Ja, ich kann. Ja, ich kann. ته لایق یې. Du bist schlau. Du bist schlau. زه کور ته ځم. Ich gehe nach Hause. Ich gehe nach Hause. خدای پامان. Tschüss. Tschüss. Hallo. Guten Morgen. Wie heißt du? Ich heiße Mike. Wie geht es Ihnen? Mir geht es gut. Und Ihnen? Gut, danke. Wie alt bist du? Ich bin 20 Jahre alt. Woher kommst du? Ich komme aus Afghanistan. Wer ist das? Das ist hier Faisal. Was ist das? Das ist ein Apfel. Kannst du Englisch sprechen? Ja, ich kann. Du bist schlau. Ich gehe nach Hause. Tschüss. له هپی لایف سره له ژونده خوند واخلئ.